bahe tu le to adinga baba sarkidan thapa kitia hi ama he kung sang khajako somli le ni March tarik som lagu ni a sipai Assam Rifle 4 Assam Rifle la analu na Indian Assam Rifle number 44881 which is number chuan ne ya achipara hi cha ko na chu 1942 43 a 1943 a training chom kada bola chujo wa battalion 4 Assam Rifle Moria deploy ahi in 43 November December apana hi amahi more helipad ground na duty apua Moria deploy ahi in Second World War 1944 45 46 and ge Moria deploy ka hi Japan te tinga hi humile na yong ka chi ahi in amahi 19 adu comment lungju ya hi kum sang khan chako som thum kuma tarik som lege February ha pi nga ki ji ahi ati ta choi le kum sang khan chako som thum me lovin kum sang khan chako som ni la nga ha pi nga yi tu le to ahi Indian ex servicemen te la adam short pen a senior pen nei tai Indian sunga dinga a kum hi ama kum hi kum chakat wa le tai phan ma sa a thu a se ya ka ki ho lim thei lai o chun ama ko nin interview tam ta ka na bolin picha a se na chun chu chilaya 1943 44 45 ba more a kom hin more hi in sahi bo se anamin ami lo si chu kana he tapon ka he pen chu kapute ho hi je in pu hem ngam abana pu ne kho chukit le pu lam kho pau ki ti ho hi mi thum chu phatain tu chan ge kamyang chi na la ye ati ne hi chu chiu win kum som le kum nga service abolin tarikh khat July 1957 kumin ama hi sipai pension kum som le kum nga service pension a hi nungin gamdang a chi talubin Tingnopal district sunga a chengin Tingnopla kumtam ta Tingnopal hospital na ko na ananei kidin hi cha yung chon pension na hi in tu hin more Nepali boss ti a chengin a kum hi ama kum hi to a hi kum zakhat wala ai tai ati ta apin kum dan chu sang kha chu ko som ni la nga kuma ke kanu hi sang kha chu ko som ni la sagi kuma pi nga hi kanu jong hi na ma hi hebu hepa ati na lai hi chu chi ni ya hi le ama kum ti ta chu sang kha chu ko som ni le ni ai lo le som ni la nga kuma pi hi de nga hi e ama na sai na chun more chu hi chelai ta chun gam ta gam hi in jong in sagi bo se cheng min jak dang nam dang koi ma cheng po yin chule Indian le Burma yo gam hi anam nai lo hi hum le langa ka china wa yong chun kapu te to thang te khu hi chi chu ka mu in hi cha chun hi chi wa yong chun ne le chak ei ne sa bi ne hi ati ne hi ama ei ne pi hi pu to thang chanu na nu min chu pi ta boy ha dei hin nu dei hin ai in tun wang am ta po e ama hi itu te wa hi to ki hanin Indian sipai pension 1940 42 43 44 45 Indian independent ka Japan kala natinga Moria for some rifle deploy hichila chu ama hi anajawa hi je chun tu ni date 11 July 2026 chan dama e pj bin chukin le ex serviceman welfare association na member ka hi je chun keima pu hol mang mate ex serviceman president pan ama hi kimupi a ka hunga hi e hoi hong tu ta na tu nya dingen ama ke papi na jangin ke hon nei sunin tham khát kai pan pino movin ki chu no ko ai do
Với hay mù. Hallmark Không mà. Hallmark cái chỗ hỏi tay hệ đi mà sang ngắm cái này thì chỉ gần cả sáng nhỉ ex serviceman mình à hỏi nu năng nhận cho tổ tâm quậy ở chân nu hỏi nu cho bà amin thì chỉ à quậy à sao yang lệ năng nó chỗ đi à năng nên nhẹ sa đi nghìn à cần pi in chút kết lệ cái mà ta đã bảo cô nín chỉ gần cả sáng cả đi à mà cần pi kia đi bà thì chôn nhỉ Hallmark có chín nhau cái chỗ hỏi tại hiện đấy na đâm so din tin pathin pathay bon tin chú cái lên lên cha sa anh em plate pa chú nuôi làm ngà cà ria ông chú không kêu là rồi ấy ta na chú này cái làm cái pin ăn thế na thì chỉ chú mà hi đâm so thành tí hi cái gì nó mày ye thì cho như bà anh đi dàn cho lại đấy costo lagio ama ko na hi itu si more tu sim kici tam hici hi more mi pi yo si more tu le tu a hin na lai adam na lai more anamu masape ni ama hin toy a chaina more adinga akum tam pen ti dinga jong a khat na umai ta ti ke ma ex serviceman president pu hol ma ngin kan phum to hi pathenin Adam Kasin dam thina lungok na pitahan